Shida ni kuri MTN. Ntago munzi se murebe yego ndi n'umusitari nubwo nta kintu ngira. What be this? Icyo kumfasha se aho rero ni ukuvuga ngo ikintu mwamfasha nta kuntu biriya bibonasi muri kutwoherereza by'iminsi mikuru ngo megabyte n'amayiniti. Jesus. Ngewe mwamaye 1000. Nta kuntu mwakivunjamo se icy'amafaranga. Mumfashije mwayamama amafaranga rwose. Jesus. Ndayakeneye rwose ndayakeneye pe. Mwihangane rwose ibyo bimegabyte byanyu mu byihorera umuntu ashonje. Se ntimubibona nyine. Mwohereze nka kwa ruhavu rufusi. Blood of Jesus. Rufusi di. Murakoze cyane. Narinzi ko mugiye kuyohereza none tutabona yadukwiye ko mwebwe tuyabaha buri munsi. Supposed we hear of this. Mwebwe kabakwira ariko ye inuma y'u Rwanda yabwiye Burundi ngo huguha. Natwe rero ni muduhe natwe turaba. Murakoze icyo kintu mukigeho ye. Ari amayinite muri kutwoherereza ngo ya bonus cyangwa megabyte mwavunjemo amafaranga da. Byakomeye. Murakoze. Reka nta kindi kibazo mfite.